Alright, ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe ngokwantombela. Bafowethu bengicela nje ngenhliziyo yami emhlophe ukuthi ke mawuqala ungena kuleli khasi ngicela ukuthi ucofoze subscribe button, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukucomment, ungakhohlwa ukushare lo msebenzi bafowethu ke esizowenza la ukuze nabanye abantu ke bekwazi ukuthi ke bewubona. Phinde ngikukhumbuze ukuthi ke ukwenza kanjalo lokho esengicele khona akumoshi ngisho elincane idatha bafowethu, kodwa ke nje especially ukusubscribe usukuyibeka nje emathubeni ukuthi ke ube umuntu eskizi oba nalo ukuthi njalo uhlale kwi-VIP njalo nje masifaka ama video wena ozowabuka qala wena nje kahlahla uspecial nje kahlahla uma subscribe-ile nje you are a special woman or man. So ngiyacela kakhulu bafethu ukuthi ke uwenze kanjalo njengoba ngicela. So njengamanje kunohlelo nje lwethu bafethu esilibambile esilishayayo lapho khona nje sifuna uku-experience nje kahle ngokuthi bafethu kwenzakalani ngempela especially ke lo msebenzi ke bafethu awubukwa izingane ngaphansi kuka 18 ngoba umsebenzi bafethu othi nje awuthande ukukhula kakhulu ngokwengqondo mhlambe ke futhi ke mhlambe bengayibuka nabo abantwana mhlambe ke just for ukubamba nje mhlambe izaluleko noma ukubamba nje lokho mhlambe okwagcina sekushelele isosisi noma mhlambe okwagcina sekushelele ubhuti egcine mhlambe ngena ke ocansini egcine ke mhlambe sebreakeka ke naye ke ayi bafowethu so ke sizwe namhlanje umsebenzi lokho wethu lo esuqalayo njengamanje so lokhu nje suqhubeka bafowethu sifuna nje ukuthola kabanzi ukuthi ke kwenzakalani ngempela ku my sister eze eqathaze ngempela igugu etsheliwe umzali ukuthi ke hey lento mntanami ungayinikezi umuntu kodwa kwayithuka naye ke sekwenzakele my sister kamba kanjani Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila sisiwami uba nokwabani isibongo Dabo kunendawo igama lami nguNosipho ngakadlamini isibongo ngiqhamuka Embu ngase Hillcrest awuchazele my sister mfethu istory sakho kuwena kwenze kanjani ngempela eze lo mbhemu lena eze kufaka upitsi ngempela eze keqe ngempela lo mjitha angazi bhuti ukuthi ngaqala laphi kodwa ipressure yokuba i-teenager uyayazi lento yokuthi umuntu masumthande ubone ukuthi la usungadela konke mina ngafika kuleso sigaba sokuthi umuntu enganginayo uthando enganginalo ngabona ukuthi mangimnika lento uzongithanda nangendlela wayekhuluma ngayo hayi ngangibona ukuthi hayi owami lo muntu siqalile ubhuti ukuthandana sajola kodwa like mengicabanga mase ngihleli manje sengicabanga ukuthi okay lento yena ubeyikhuluma but mina ngingayinaki yabo because masikhuluma ku WhatsApp wayihlezi engibuza ukuthi ngicabanga ukuthi lento ngidedele nini yabo ngingakabi ke nalokho ngithi mina ingeke ngisazolinda nje iminyaka ngithi athi awuboni ukuthi uzongiluza mngakanani iminyaka ngaleso sikhathi I was 14 I was doing grade 9 bakequna 14 yo yabona ipressure hayi yabona uthando qiniseme ekuthiwa isilima ngoba uluza into eziningi ngomuntu othi manje usubuka uthi walahla la ngoba kwala ekhona for sure akasekucabanga even ukucabanga we nothing so okay sijole mekhuluma ku WhatsApp angibuza ukuthi okay lento nini kuze kufike isikhathi sokuthi no uyangiqonda ke manje athi manje sekufika isikhathi sokuthi because sesithandanile sesifika isikhathi sokuthi unginikeze lento simina ngikunikeze sithanda isikhathi singanani only 2 months hayibo kodwa uqala uJohn ngangaqali but the way ngangimfila ngakhona uthando nganginalo for yena nganginayo leyo nto ukuthi hayi this is the one so hayi ke ugaza ngiqonde angitshela ukuthi no yazini sengiyayifuna lento lena and ifunga nginiki azivele ehlukani because ngiyabona ukuthi awungithandi yini ndaba unganginikezi lento le khona ngizobona ukuthi uyangithanda
nami ngibona ukuthi mengimnikeza lento le kumele ngimkhombise indlela engimthanda ngayo the way ngimthanda ngakhona hayi ngithi mina ingeke ngisazocabanga ngithi ngiyavuka ngisasa ngisho leyo nto akasangikhulumisi umjida yini neminyaka ngabo umjida wayeseqedile esikoleni mina ngisafunda ngaleso sikhathi I think he was 22 if I'm not mistaken hayi angitshela ukuthi ngithi ngiyavuka kusesekusene angikhulumisi angibuza sikwenze njani in athi hayi no ngoba ngibonisa lento ufuna ukunginika nje sazocabanga sengicabanga ukumuva on impilo yami hayi nami ledo ngihlalele phansi ngibuka ukuthi ngaze ngiluze umuntu engimthandayo fengabe nami ngiyamnika sizokwazi ukuqhubeka nempilo ngimtshele ngithi mina kulungile ngizokunikeza uzoba surprised athi hayi okay ngizokuhlangabeza uma ubuye esikoleni ngithi mina okay bengihlangabeza uGayi emisamba singena ngasendaweni ezisemhosheni nje hakuye wapi athi hayi laphi la sizokwenza khona emhosheni hayi ngithi mina ngeke ngize ngikwazi what if iqhamuka abantu in athi hayi bokunani ngithi mina emhosheni athi yena hayi ngalolo suku hayi ngeke ngithi hayi ngeke ngize ngikwazi yabo in ngigoduke angisendele WhatsApp angitshela ukuthi okay uzozama shuthi indlu yabo hayi okay ke umqondo mesulele ebusuku ubuye uthe lento ungayenzi inkinhliziyo ithi ngoba uyamthanda nje yenze lento le and then kufike the next day angitshela ebusuku ekseni ekseni angitshela ukuthi no ungaya esikoleni but iphume ngathi uyesikoleni fake uniform yini and then misuzoza kumina khona sizoba nesikhathi sanele mina nawe ngithi mina nami ngivumeke ngoba phela ngiyamthanda and lento le nami sengitshela ukuthi hayi ngimnike okay angihlangabezeke uGayi ngifake uniform ngihambe naye siye kubo uzame indlu kubhuti wakhe misifika ke kubo ke hey kuna akwenze njani wena vele usumuntu vele osu experienceile mhlawumbe even no mhlawumbe nomcabuzo kanjalo nokushisela nje kwegazi wena umzimba wakho kanjani umzimba wami wawunakho ukuthuka kodwa ngenxa ukuthi ngangithi ngiyamthanda ngizoyenza lento like ngifile sengathi ngiyashake nginakho ukuthi lento engiyenza wrong but kuleli link side lento engiyenza right so masifika angenze lokho okay wenzani angikhumule uniform i-shirt isketi yabo so sesifika ke la ekutheni okay lento le kumele ukuthi ingene ishayiso manje hayi it's hayi bethu lento ithi mengena kokuqala yabo qale ngihlehle athi uvumile nje manje yini yabo manje solokhu ufuna ukuncengwa yonke leyo nto okay ngisho inhliziyo uthi hayi ngoba ngithi angifuna ukumluza ngiyamthanda angiyenze lento yizi ngangizwa mesathi ubhlungu yabo avele angipressela yabo mesithatha amadolo awabeke la phezu kwakhe khona sisiwayizama ukuthi ngingakwazi ukuthi ngilokhu nje ngapresseke edungweni and then lento ayifaki wenze njani ke wena ke after yonke le nto leyo ubhlungu enganginabo koko kwakuliwa yabona into ulokhu hlehle then once wacindezela idongweni yathi mengingena ubhlungu babukhona ufisa nje ukubhora udongo ukuthi ngiphume ngibaleke ngihambe so ke manje abazali benze njani abazali bagcile bekubambile sayenza lento saqhubeka sayenza umzimba uya ngokujwayela ukuthi okay lento lo uyayenza ngavitana engathola ingane ngamitha
abhedane ngamitha. Safunda isikole futhi. Ila impilo yaqala yaba tough khona ukuthi kahle kahle empilweni akekho umuntu okuthandayo. Izinto nje ukuthi wenza into ngenxa yokuthi umuntu uyamthanda une pressure leyo nto. Ayikho. Yo, wena wagcina ekujikelile nomjitha. Engakusho nje bhuti kumanje mase angimazi ngisho ukuthi uphi. Yeah. Ingane ina 7 years like ngamgcina mengimtshela the first time ukuthi sekwenzile into enje angitshela ukuthi hayazi naleyo ukuthi ukhulelwe. akayazi naleyo nto. Owayiphiya kahlahla ingane. Yo. Ebese uvagina bakho kodwa futhi uphiya ingane. Kwakuwes izinto nje ngaze uzufile ngisho ukuthi mhlambe uyibulale. Yeah. Yabo. Yeah. Yo. Manje khaba bagcine bethole kanjalo ukuthi vele sekonakala. Akusekho sekonakala kudala. Sazama ukuthi samsobikisisi kodwa masifika khona. Yeah. Hayi abazali bami nje bangena ehlazweni kakhulu. Wawuhamba kodwa izinto zemlini zemhlolo noma askisi. Ngangingayihambi. Oh yabo ngayihambi. Yebo. Yeah. Kodwa nje ihlazo nje abangena kulona laba likhulu kakhulu. Yeah. Wow. Kodwa ke mfethu iyiphi ke mhlawumbe into ongayifundisa mfethu abanye abantu abalingana mhlawumbe nawe noma abancane abancane kunawe entweni nje wena eyakwenza ukuthi ugcine usuluza kanjena ubuwena. Mina nje engakusho ukuthi kumantombazana asamancane asakhula. Yeah. Ukuthi alinde ngisho umuntu wesilisa angafika kuwena kutshela ukuthi uyakuthanda uzokwenzela yonke into mnike ungamnikezi ungakulinge. Abantu besilisa bayajika leminyango umuntu akuphendule isilwane kade ungesona. Akuphendule isilwane into kade ungeyona kodwa uphenduke yona leyo nto. U-end up uyi-single parent ukhulisa ingane because ekugcineni abanye abantu baze babe ne-anger bayikhiphele ey'nganeni. Yabo thola ukuthi ngenxa ngento kade izokwazi ukuthi igwemeke. Usho ukuthi abangathathi uthando belifake. Yes uthathe uthando or else ulibekela komunye umuntu uthi hayi mhlambe nami ngenza lokho mhlambe nami kuzoba right. No, linda kuze kufike isikhathi ubone ukuthi la sizokwazi ukuyimela nanoma isiphi isimo esizofika kule age. If ngenza lento le ngizokwazi ukuthi ngiyimele. You can do it, but okwamanje usamncane no. Wona nje usakhumbula nje wena abantu asebekushayile. Leminyaka mingaka batshe? Manje I'm 24. Ucishe likade lokuthiza yakho manje wakushayayo. Sakhumbula nje abantu abakushayile nje manje. Ayihlaba uhlangene 100. Hayi. Ayingeke. Awuhlangene. Awuhlangene 100. Awuhlangene manje. Bayo owababhala kodwa nomunye umuntu mhlawumbe ongayena umZulu. No, angazi. Awazame. Ngala phesheya ukazame ngaphesheya. Hayi kulaba bale lutho ngiyabasaba kakhulu. Thiwani boyini yabasaba? Hayi ngeke kuthiwa kuyabhuja inkulu kakhulu. Kuthiwa hayi once wangena khona ngiyosasiza. Awusangala kwesena hayi kuthiwa hayi kumele kubhede kakhulu khona. Ayafethu siyabonga kakhulu mfethu. Ngiyacabanga ukuthi ke ethi indaba iphela khona naba mfethu. Usisi nje bafethu besisherela nge-experience nanokuqwashisa nje bafethu entsheni sakhulayo mhlambe ke esimeni lapha adlula khona ukuthi nabo ke bekwazi ukuthi beyiqaphele izinto mhlambe ke ezigcine ezifana nazo ke lezi usisezamishayayo. Siyabonga kakhulu soqhubeka silokhu sinifakela bafethu ama-episode amanye alandelayo. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucomment, ushare yonke into esiyifakayo. Siyabonga.